Kini tak kah format bila school, kamu bila ini kau percaya ke number yang kita nak, yang kita sepakat. Kini tak lah yang kelas 9 lagi. Tu hadir yang kini percaya nanti kat one ci room di accommodate kena dia buat ya ka social distancing. Luar hadir yang kata hapit nanti kat one mut kena kai ini. Kalau kami arah mut kena kai English, arah kena kai maths, berapa subjek. Dia pun kamu duk full room ni bahaya. Unai kai room 1, room 2 English, maths. Mi una room 2 sia awan bukan sia apa tu. The same thing na maths, English. Mi una 3 sia 4 sia apa 3 tu mana within 2 hours ago boleh kena a subject. Tapi ni tak boleh. Hadir yang kata if you decide non ki room number chong kena kai yang pi kam oi pi em angut ye kena ka 4 rooms. Definitely pe I kat one room ye accommodate kena. The social distancing. A lot of plus hadir ni chan 8 Kuvi guru ni guru 6 lagi. Tapi definitely mana plus ini chan itu ye usia 30 live hangut kena hak session. Kasi one session tak kata ke morning 10 to 12. The second session tak 1 to 3. The 1 hour sang tu 10 to 11, 11 to 12. The live hangut mana plus sang tu dengan rup hangut kena ye cover cisni. Nada ni rup hangut. Tapi dia maas ni dah cis pa hangut kena ye cover. Dah kelut kena yang thap orang itu ke hangut deki winum ki kelas kan ki level ni ki 12. Deki dah pergi kini ki video score ki ye example deki boy am pi kini ke plan. Orang pi kini dah check the number of student, check the number of teachers. Kat one mut ki kena ye sia aku guru. Dan nanti mana deki kini calculation. Dah cem yunan pi boy. Dang ye ki pak wan man kesini ni ye ki pak wan lesson setia le. Som hak calculation ki pi. Ikat kamu ni calculation tu nak kelas 9 ni ye ki wan arsin setia orang ni bahai le. Ye ki ten rap sni arsin setia orang ye ki ten kat we ki nai cisin setia. Kenang mak kita nak wile di buat exam ki am kam jera. Ti ina skor hak plan ni ta mana pak pi ki kena hak em pi kurtin ki yo ki kena one tiya pelam kam pi English, one tiya pelam kam pi maths. Kenang kiwo je kawan kita yang buat kiwan tiga subjek yang kami jengi rapi. Harapkan muai tu kan yang orang serka, orang clarify ke doubts untuk orang kelas ini. Lada cuma one em diskusi em le online. Lada one ki kena ki notes, orang ki poi cium prepare ki handout notes. Mana poi cium pure lagi next week maka tu kita yang em yang subjek yang orang kira im sang tu kena betul kau kerja kita pure itu. Kepor hati ki kena, nebak bau kena orang ni tiada hati tiada apa orang. Kalau jam le ikam ni nebak berkat pi nebak point of view yang ki kena. Pi orang pi one, temtip pi mentu si kangut ki kena orang, kamu boleh kan social distancing. Kalau ni ini sekolah depan baca ki kena year one, year one. Terus tu pi tu social distancing di kau praktis sekolah. Kata tak sistem le. Terus kubi one ki kena hikai ki kamu cakap kita hero anak ni hati pi tu view tu ki yang home tu di dekat kiti. The chimney ke temperature ke yang kira record ke temperature report mi kira record ke temperature masing dak cici session ne the pa sanitize ki ben why school pa sanitize ki room ro ko wi perchang ina school le yo prevent ye kan itu kujut ne yo dak bentar safety yang kena itu kan tak boleh ini ka school yang